البته اولش رپ بعد یار دبستانی میشه، شعر جدیده. تقلب فکری احتمال شکست انزجام ملی باز برادر کشی حبس و جماع کشی باز روی دانشگاه خراخت چکمه هاست دو پرست چوب به دست های بخوا کنست ماست باز به زور رفتن نوی خوابا میشکنه تو لحظه بیشرف شرف ما رو میزنه به شیر دخت خاک ما سلمانت میزنه شیر جلال خدا شارتش را میزنه باز فرشه سفید تو بخون قطع مثل مشکلم تو باشی شعار انقلاب شد پس به تو مال من شد بازی شده باش ماشین فاسد شده است عمرتان شاهی دو فاقد شده از حق برای نفت باز زدی تو بوم بی باز برای گم کردم امامت مدعی سانسون و جهل فرهنگ کهنه شدی خود یه چرچی خوره هموطن رو میخوره کتانی خنجر به پاش سوز زخم دار میکشی روزی جمعه جاده شد که داره فریاد میکشی باز سرای باز ایران میشکنه تو شاید ریشه این خیانت رو از دل خاک بکنه تو شاید ریشه این خیانت رو از دل خاکش بکنه همگی باید با هم بخونیم یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما باز من و آه منی حق شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه تقریه بیباد ستم مونده هنوز روتن ما اگه خوب اگه بد دلای آدماش دست من و تو بایدی پرده ها رو پاره کنه میتونه من و تو درد ما رو شاره کنه یار دبستانی من با من و همراه خیلی مزه ترسیم حالی چطور داره سر ما بغض من و آه منی حق شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه هر دل بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما فرهنگی ما اگه خوب اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو بایدی پرده ها رو پاره کنه میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی شده اسم من و تو مونده این تخت سیاه در دل بیدار ستم مونده هنوز روتن ما. Mange tak skal I have. Tusind tak skal I have. Fantastisk. Jeg vil nu give ordet til talsperson Charlie Tavakoli, som vil komme og læse en støtteerklæring op. Tak skal I have. Tusind tak alle sammen. Jeg synes, I skal give jer selv en stor hånd for at møde op endnu en gang. Fordi vi er samlet her igen i dag foran ambassaden, som vi har været mange gange siden 12. juni. Og ved I hvad? Vi fortsætter, indtil vi har demokratiet i Iran. Og ved I hvad? Vi ved i dag, at vi får demokrati i Iran. Det er jeg 100%
100% sikker på, og jeg er 100% sikker på, at demokratiet vil sejre. Fremtiden er vores. Det er kun et spørgsmål om tid, og de ved det godt selv. De ved det godt, og de er bange for os. De er bange for fredelige demonstranter. De er bange for vores håb om en fremtid, hvor vi kan være frie, hvor vi kan have lov til at sige vores mening, hvor vi kan gå på gaden, hvor vi kan demonstrere, hvor vi kan have politisk frihed, hvor vi kan have frihed til at gå klædt sådan, som vi vil, have kærester, drikke alkohol, alle de her ting, det er de bange for. De er bange for mennesker. De er bange for helt almindelige mennesker. De er bange for menneskeheden. Og ved I hvad? Det skal vi ikke lade dem være mere. Vi har vist, at menneskeheden vil sejre, demokratiet vil sejre, friheden og menneskerettighederne vil sejre. Det er fremtiden. Det har det været resten af verden, og det vil det være for iranerne også. Demokrati og frihed er aldrig kommet af sig selv. Der har altid været for